잘라주고 Nghunyuta 이거.
Vakhandle Group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuvuseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka naswona u nga ha tlhela vuyeriwa wa ha ri kwala misaveni. Swiyenge swa Vakhandle Group swi katsa leswi: Muganga Basic laha u joyinaka 50 rand u vuyeriwa hi 5000 rand, u kuma tende na 100 wa switulu. Mobile toilet Muganga Unveiling Benefits u kuma 5000 rand, lodi yin'we ya tihunyi, decoration, tende na 100 wa switulu. Laha u chayelaka hi 50 rand ku tlhela ku va na leswi: Muganga Premium leyi ku nyikaka 15000 rand, tende na 200 wa switulu. Yi tlhela yi va na legal advice. Muganga Super Premium yi ku nyika 15000 rand, yi tlhela yi ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna masiku manharhu. Muganga Cash Only Benefit laha u kumaka 50000 rand loko u chayela hi 140, kasi loko u chayela hi 120 u kuma 10000 rand. Ku kuma vuxokoxoko bana riqingho kumbe WhatsApp eka 064 755 5674. U nga ha kuma vuxokoxoko na le ka website ya vakhandlegroup.co.za kumbe u rhumela rungula eka email info@vakhandlegroup.co.za. Vakhandle Group, we are family.